Biyag ti tao. Apay ay akas la napatpatagkan ka dagiti barkadam. Ngamda kami iti anak mo, Mark. Anya ka di mananda kita nga ibagbagang bakit. Napanak lang mat iti ayan nakasinsin ko. Tanagawis da. Anya tinagdumaan ti makan ijay kan ditoy? Tanakipangan ka pa'y ijay? Ay na, bakit? Saan kumamat akas ta? Birthday ti kasinsin ko. Nagsasabatan mi matlang dayjay nga kakasinsin. Saan kan nga inayaban? Gaputasan ka mat amakipangan no kasjay nga ayaban da ka. Sa bali pa yan ti mapanunod da. No apay ang nagrigat ka nga maayaban no panlangan. Oo, nagadukat arason mon. Ti kunamkit di, saan kami anapatag iti anak ta? Saan man atila ibagbagang bakit? Maturog talangan. Tado pa'y ti trabaho iti garden inton bigat. Kasta, dayta ti paglaingan. Dayta maturog no ammom nga agong ungeta. Ket, anyang aruti kaya't mong aramidak ngay. Awan! Papanam. Agawid kami ijay ayan dananang. Rabrabiin. Apay akas ta ka aya. Awan bibiyang mo, gaputad dinak matla ibibiyang asawam. Anya? Mark, apay nga yakas lawan da bakit mo di tabalayaw? Awan da nanang. Nagawid da iti probinsya. Apay, ada parikot yu aya? Awan, napandala nagpasyar. Tamaburing da kanon dito eh. Kastaya. Sige nga rod. Nadamag ko lang ata kasla manungal daw na jak nakita. Kung nakidin no ada parikot yung agasawa. Awan, nanang. Kumusta ba kahit? Sukunan kayo ka din? Saan? Diyak kayatin agawid kita. Sikamat. Sige na. Umaya kung dita, tayawid kayo. Manon nga aldaw yu dita ayan dananang. Aging gaadinak patpat yan. Saan kami nga agawid iti anak ta? Anyaya te kayat mo bakit? Saan ka amapan makiin-inom iti uray sa dino? Di bakit man? Sa anak mo't ngagbarbar taklaw na ya. Pangpaikatla iti bannog ti pampamayak. Ay saan? Nukas ng tumat lang ang tirason mo kanya. O di uray saan kami nga gawawid? Sige man langan bakit? Karik, sa anak amapmapan, kadagiti di mo kayat apapanak. Nasayaan. Oh, anya nga raw, sukunan kayon. Sige nga Rod, umaykan. Rumuarak bit bakit Inak mga la iti bagas. Tani, naibusin ti bagas tayo. O sige, ngam ne. Ngam di ka manen agbayag ija istora. Wen, bakit? Ala, mapanak nga rodan. Sigamat gayam dita, paring Mark. Wen pare, umayak man mga la iti bagas. Adda ka nung amin umayabag yun. Narigatan ti maawanan ti maisahang na pare. Sigurado nga awan to ti magatangan no napigsa ti bagyo. Ay, kat mo na. Talaga may atlat tatay nakasagana ti amin, pare. Uwan, pare. Nanason, mga lakman iti may sakaban na bagas. Ay nabaraw, awan pa'y jayag deliver. Ay, kasta yan, nana. Wen, naipusanak ngamin iti istak. Iso ang nagpa'y deliverak. Sika ano urayam. Ay, kawan sa. Urayak sa langin. Tani, imayak matla dito isturan. Agam asidag nga tan, nana? Wen ko namat jay mawag nga ag-deliver asidag kanon. Sige nga rod, nana. Urayak latan. Ay, no, pag-urayam pare. Umay ka pala dito, ita. Makitagay ka basit. Sige lang, pare. Inton maminsan ton. Umay kakit din. Saan kamat nga agbartak? Pag-urayam medyo katangay makunam. Kas kamat lasab sa bali, pare. Sige man langan, pare. Ay na, nakapasuron. Ayan mo, Mark. Apay asaan ka maawagan? Ay, talaga padpadasan nak day ta, Mark. Ha? Makita na. Ibilin ko ti anak ko kininanang. Tainak surutan ni Mark. Sana bali, tanakaturog mat ni baby. Nanason, mabayag ka di pa sumangpad ya order yo bagas. Ay, wan nga ron baraw. Ay, isudaytan baraw. Sige, ingkabangalan iti may sa akaban, ta idiritso nga ikarga di talukan mo. Wen man nga rod, nana.
Mabitla ang orayong pa'y daytoy bariyam. Soblyak tulatan, tayo nakpaikarga ti bagas. Ay na, talaga nga awan matungtong palday tamark akarina. Nagaramid manan iti pangguraakan ko na. Ay, Ngaron na, pinakon. ay, sige, baraw. Talaga nga awan panagbaliw mo si Kamark. Anay ko, di mo mo't ibaot ti payong kanya ka bakit? Oh, makitam, agat-arak ka. Saan abagas ti gagaram ditoy? No di kat umay aginom iti arak. Inuray ko nga minjela ko ni Nana aso na bagas, ta na ibusan da. Kaya sangkwet da. Ulpod! Ala, agawid tanta na kababain. At data pa'y Awan dito. tirumbang na ibain ko! Sa anak-anak kababain, tawan mading aramid ko! Sika tirumbang nga agbain, gapo iti aramid mo! Pag-aayat mo ti umay agis istambay ditoy! Uray amom nga adda anak kan asawam nga agur-uray kan ka! Bakit? Ay, kira pala sang kwaya. Pudno day taimbaga nila kay mo. Inuray mi pa'y asimang pet dagiti lakok abagas. At dayta, nag-deliver ang jetrak. Makita mo ba? Ay, nanana, saan kayo amakibiyang ditoy? Taapat ti agasawa daytoy. Uray kabagyam ni Mark. Awan karbangan nyo amakibiyang. Nanang, agsina kaming dita anak yo. Na, apa yan? Anyat mapaspasama kan. Basta agsina kamin. Ipanaw kunti anak ko, itamat laang. Ay, mabit madlaang. Ibagayo man kanyak no anya ti mapaspasamak ka da kayo. Mark, anya ka di ti parikot. Kwa, Nanang. Oh, makita yo nanang. Saan ang makasumpat? Gapot na amo na nga dabasol na. Balasang ko, mabalin ka ding agtugaw kapay. Agkalma ka baset. Sakan to agsao, tapno maawatak ti mapaspasamak ka da kayo. Ay nananang, no siya, awanan ipalawag ko. Dayta anak cute kasarita yo. Ha? Ay na, Mark, anak. Apa yun? Awan, Nanang. Adala basit abanag adimi nagkinaawatan. Talagang agsina kamin tatang. Saan ko na kayo ti makisinublan pa ikin ni Mark? Naumakon. Anya aya ti parikutiyaw. Tunggal anda diyo pagkinawatan, nagawid ka dito'y balay. Maumak iti asawa din na amo ti prioridad na. Maumak iti asawa at tila mapanagtamtambay ter aramidan na. Imbes ada kami iti anak na ti kabanding na. Ngam saan mat? No kasi ngawan trabaho na. Dagiti barkada na wano kakasinsin na ti pag-aayat na papapanan. Anya, apay akas tati kinalampay mau. Kanunay mo eday taarason mau. Amumait, alalaki di asawam. Normal lang, day ta kada kami alalaki. Tinapatag, saan na kaya baybayan ti asawam? Saan na kayo abis-bisinain? Kaya no anya pa'y di ta kina irresponsable. Kasta tinapasamak idi kalman, Carmine. Ay, nagalas ti ugali di ipag mo. Sinong basung-batan nakit din, katagpalpalawagak laeng. Jacqueline, pagaro pa kastagayam tararamidan ni ipag ko. Awan, Carmen. Pabawi ko na ng pilit ka ni pare Mark makitagay. Bayat ti panagururay na iti paggatangan na iti bagas. Ado kami ang nakakita iti inaramid na kin ni Mark. Amok anabainan unay ni Mark, gapo iti inaramid ti asawa na. Manipod idi nagawid da naggapo dito eh. Saanan ang matagtagari di kabsat ko? Anya, Ay sus, dahi tati narigat. Lalaki ni Mark. Ay, impaglakit dia. Tama nagtepel. Kahit di na dangran, di bakit na? Ay no, siyak dahil jay. Dinanog kong ti asawak. Anya? Unay matlakit din dahil siya nga ipag ko. Barang agsublay matlaang ay na nalabas ngamin di ipag mo, Carmen. Isupay lang tinakita ka kasi ti ugali na. Istrikto launay. Awan delikadesa na. Di na pa'y pulos ibainan mo't ya asawa na.
Wen nga rod ana na ason. Nimot kira ti lumabas diti balay. Di pa'y tumalyaw ka nakita nakmat itay anak katakder diti arubayan. Papanam ipag! Di ta balay manang. Nasayaat mo ta nagawid kan. Ape adi mo kadwa ti ka nakakngay. Imbatik kini tatang. Umayak lamang alay ti kawus mi iti anak ko. Sige. Na, mangala iti kawas na. Anya ti kayat na asawan. Di da kumamot panawan, Kira. Pangasim. Basta, manjakon. Nakapangideng akon. Awan ngamin matakderam akarim. Isong agsinatan. Jak bating kagara ti pan nakaladaw ko ang agawid. Agkid-kid daw ako niti pamakawan. Sorry. Awanen, Mark. Naladawan ti amin. Agsinatan. Alaag amin nun akawus mi iti anak ta. Ket saan kami nga agsubsublipay ditoy. Anya? Awanan. Pinanawan da kung dagiti aginak manang. Nagrabaw arason tinangisinaan nakan ka. Saan nga umdas arason day chay? Awan ka nung amin mataktak darak akarik manang. Ala, ingkay aywan. Tamangan magpaspasugnod lang. Amangan no kayat na tagpayayokan ka. Adun adaras nga naramid ko dayta. Ang talaga di na kung pagan ano manang. Di na pa yan kaya ti makisarita kanyak no mabalin. Anya? No talaga di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim ah. Awan kamat mo kan kuan na. Ta saan kayo ang nagkalaysa? Nakababayin kan ka, Kira. Kanayon na kung may lablabaan. Wala, taisupay nga aramidam. Nagagat ka talaga. Nagasatagbalin nga asawam. Uray mat si ka Bricks. Nagasat mat ti agbalin to nga asawam. Tanasingpet ka abaro. Saan ka akas kadagiti daduma di tang arte. Bulakbol, kan nagado ti bisyo da. Sika, kat awan bisyo, uray may sa. Madingamin ti bisyo. Tadadaelan na ti salunat mo, Kira. Apay, awan planom ang mga sawa? Kaya't mo ti agba? Awan mat mga at kanyak. Siga, no kayat nak. Ala? Di nakman rabakan ni tikas na. Tama nga no mamati ako, Bricks. Saan man? Agbay sa tibag bagak. Kayat nakadi. Ay, uwan na. Anyam, si Kangay. Kaya't nakadiman. Wana, Nga oray addan anak ko? sana problema dayta. No kasta nga rod, datan. Ay, katuan Sa di natin nagapuang, Kira. Kanayon ka rumwar. Kwatatang, napan ko inlabaan tinobyo. Ni Bricks, akaaruba tayo. Anya? Brex? Nagaram ayakan ka ni Brex. Tapay anubyaw makungkunam. Katuan, da kamin tatang. Ay, hanyan. Nabitla nagsina kayo ka ni Mark. Nga madadagos ka sukatnan. Saan kami mat nagkasar, tatang? At damat gayang pagsayaatan ti saan mi apa nagkasar kin ni Mark. Tagsina kami mat lagayam. Kahit, anyat plano yun ka ni Brex. Agkasar kay nga roden, Kitaan to, no kasano, tatang? Agdanatan ka sa kasawa. Maudi pa iti kasar. Tagurnugak pa, Kira. Pinagbalay ko nga minan te ornong ko iti. Isuday ti balay ko ita. Ay, kitun agurnong tapay nga rod. Inak to nga rod alaan ti anak ko iji balay. Kandagi ti gargarat mi. Tadituyan ti pagnaidan mi. Ay na, adumanan tinagorder iti pandisal kan daduma pa tinapay ading ko. Nalayan ka ngamin nga agluto manang. Ano sa mga imanihar ti bakery, ha? Tani, mangibangon akmanan iti sa bali ang negosyo iti ili, manang.
Anya man na negosyo day tangay. Laundry shop. Mangrugin nga go-operate into no may alawas. No ipalubos ti Apo. Wow! Congrats nga ro dading ko. Talaga nga imbawing mo ni tagduduma negosyo ti atensyon mo Un manang. Tano pang panunutot lat tati panang isukat ni Kira kanya. Awan tinasayat a pagbanagak. Ta sigurado a depresyon tilak amat. Wana, kasta ti rumbang. Kat sumapul kakit di mutun iti sabali nga asawaam. Dito'y pa'y labalayo ti pagnaadan ti anak ko, Apay ngay. Eh, ko ang aming tatang. Saan akayat ni Briggs akadwami ti anak ko iya balay na? Anya! Apay ngay. Ay, no kasta mo ang sinamon. No di na maawat ti anak mau. Sige tatang, agawid akon. Ang mga nusap-sapulan na kun ti asawa. Umay ka. Anay ko, di mo mas masanti takyag ko. Masaksakit anak, Briggs. Anay ko. Tikunam ka di. Ako nga. Kadyak nakita ti kinalailo yung agsarsarita iti dayjay nga arman. Anay ko. Agimimon kay ti angin. Amin lakit din alalaki akasaritak kat pagimunam. Ultimo ni uncle kong Andring pagimunam. Pagimunam lakit ti amin idan. Di ka rumrumbor diti balay. Agtalinad ka lang diti silad. Impadlak ni Briggs ti ritaw ti silid ni. Inala na pa ti cellphone ko. Titawa. Nagngato ti tawa. Kabailak nga ta ti tumpuak iti kasti ka nga to. Makamuditan. Tumpuak ka kitin. Sigurado ang mabayag manen santo agbaaw ti pungtot ni Briggs kanyak. Aday ta. Tumpuak ka kon. Ay nablon to'y sa ka manakaw. Anay ko tatang. Inayadan nyo mati mangilot. Nagsakit. Ay awanan pa yung dayjay abrex. Kunala no nasing pwede dayjay ataw. Idi lang ang damo na singpot tatang. Ngumidag baybayang. Rimuaran ti pudno nga ugali na. Naimon. Pudno nga wan bisyo na. Talon balay laang ti ayan na. Saan abarkadis na. Ngaman nangimon mat gayam. Nasayat mo tayong pasyar mo ti anak takira. Isojak nagpauit iti allowance na. Dako namin nga umay kami agpasyar iti lugar yo. Saan kami nga agsubli dyan, Mark? Ha? Ket papanan yung arodan? Agsubli kami kan ka. Ha? Pakawanan na ko, Mark. Sinina ako ni Briggs. Takanayon nakakabilan. Gapo iti kinalaing na nga agimon. Adayo gayam anasing-singpat ka ngam iso. Manipod nagdanata. Di nakpulos kinabil. Ang kasano da ito yan. Agkasara ko niti mabiit. Anya, Dahit ako mati umay miyawis kada kayo. anya. Biyag ti tao. Rumuarak man nanang. Maburingak dito balay. Papanamanan aya. Di talaang kaaruba. Ay na, jackpot siya na makikaruba ka laang. Makikaruba ka ngam nakapurma ka. Ha? Nakasapatos ka naka-makeup ka mat. Papanam aya. Ibagam tagpaiso. Makikaruba ak nga rod. Ibagam tagpaiso kunak. Di nakpagpungtutan. No ibagak tagpaiso. Di dakmat palubusan arumor dito balay. Mapan ka manan itayan dagiti barkadam. Mabiitak laang nanang. Ay di kan rumwar. Maluman. Bimababayan ka bulakbol. Sa inton sumangpet ka na barbartek ka. Awan ti arak ijay nanang. Basta di ka rumwar. Mabiitak laang kunak lang arudan. Sige, kita kayo. Ay, Arlen! Agsubli ka man! Ay, naglukon. Napanan. Aduman nanti maitaya ita. At ti braha. Tay arak ngay, apagsasangwan tayo. Awan pa'y mat nga rin tayo may sakadwa tayo.
Batang na kumatigumatang iti ara kita. Anya? Isong agsusugal tayo pa'y laang. Pangururayan tayo iti ara kapag sasangwan tayo. Uno saan? Amangan no saan da pinalubusan nga imay. Ay na, kumapoy mananday di babae. Di pa'y laglibas. Wan nga rod ah. Di naklatultuladan. No saan dak apalubusan dana ng kintatang ko. Aglibas ka, tumaraya. Agpada ta. Kastamot ter aramidak. Awan maaramidan dan ano timmarahikan. Una. Narabyan ka man na si Mang Pait. Naggapwa Marline. Ijay balay ti barakadak, tatang. Apay, di ka mabutang iti kasta gararamidan. Bis oras ang tirabi ay asumangsangpit ka. Nairwama kong tatang. Naturadak mo. Di mo't imbagak asar de nga maun ti makibarkada. Ay, maburing nga rod dito'y balay. Naragrag sakak no kadwak dagiti barkada. Day tate kagurak nga ugalem. No da maibagaken ka, ado ti rason mau. Ha? Manano aya no agtalinaan ka dito'y balay. Maburing nga rod, tatang. Basta sarde nga maun ti kasta nga ramid mau. Sumapol ka kit di ti trabahong. Tangay di mo mat kayaten ti ag-eskwila. Awan mo't mas dra ka katrabaho. Kasano ang makastrek ka? Di ka magsapol. Bayan nyo, taga-brodak to. Nasaysaya at pay. Ala, asi kasum nga rudan, dagiti papilis mo nga aga-brown. Ingka ka aga-playan. Wento, tatang. Nyang Arlene, di nakmatlaklo na rin. I love you. Ronnie, Ibagam no di na kayat. Tapno amok no sardengan kan nga arman. Ta sumapol akon iti sabaling armat. anya? Kasta ka kadian talaga? Awan aanusam nga aguray, Ronnie. Saanan nga uso ti pakipot ita apanawan. No kayat nak, ibagamon. Taditan tumutla ti tungpal na. Ronnie, O nya, kayat na kuno saan. Maudin na panagdaton ko daytoy kan ka. No talagang awan gasat ko, sumapulak iti sabaling armat. alaman laangan. Uwanin. Unan nga. Ay ayatan kamot Ronnie. Makitam. Di kayat nak mulagayam. Agyaman na ka. Sapay kumaata di nakto isuksukat iti daduma. Sakto kumalaang ti ayatam. Promise. Awan niya, agdenatan. Agkasarta pa yan. Inton makaurnogak ikasarkan to. Mamaminsan ton ti kasarkan pabunyag ti agbalin nga anak ta. Anya? Kat, pag naadan tangarod. Iji balayaw. Tabasit ti balay may. Dakdakkel ti balayaw. O sige, sikat ti makaam mo. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Ni Ronnie, nobyo. Ha? Hello, nana. O ala, di kay agsira itiri daw, nanang. Ta isarrak mi dagiti gargaret ni Ronnie. Excuse me, nanang. Nobyo ko ni Ronnie, tatang. Nubyo maun. Kakaaklon mo pa'y lakin ko na, agden na kayaon. Agkasar kayo pa'y nga umuna sa kay agden na. Sumarunun ton ti kasar, tatang. Ay, basta agkasar kayo pa'y. Kunam nga agabrod ka. Kalpasan na, makiasawa ka magayaman. Tatang. Papanawam ginubyam. Diyak kayat nga agna dito balay. Agkasar kayo pa'y humuna. Agabang tayo ti pagnagan ta. Uray ta nalakalaang mat. Anya, pangalaan ta nga iti pagabang ta. Kat agpada tamat nga awan trabaho na. Ay na, may remedyo day ta. No di tamot lang makapagdan na. Di na saysayat nga break tan. Anya, unay kamatan, Ronnie. Kasta kalakanakin ka ti panagsinata. Unay kamatan. Agdan na tangaro din Sige, sumapul ta nga rod iti pagnaadan ta. Arlene, ada na sa pula kapag abangan ta. Iso na lang ta masapol nga agdown kan agdeposit ta iti abang. Pangalaan ta nga iti pagdown ta. Ingka dumawat ka dana ng kintatang mo Imbag ano ikanda. Agpambar ka. Ibagam nga agabrod ka. Ibagam akas sa pulam ti kwarta para iti papeles mo. Ayuan na niya. O sige, kasaritak dana ng kintatang ko. Tatang, agabrodak. Sigurado kahit tinay ta desisyon mo, Orline. Uwan tatang. Ala,
Tawagak ni Uncle mo di abroad. Tagpatulong tayaw. Sige tatang, rugyak nga roden ti agipag na iti papeles ko inton bigat. Adto iti kwarta nga ramatam. Nagpawitin ni Uncle mo di abroad. Agyaman tatang. Ala, asikasum nga roden ti papilis mo. Barang mapagasatan ka. Kakaiso na nga damang tulong ken ka. Wen tatang. Agbiyahe ako no bigat nanang. Mapanak iti Manila. Ijay ti ayan ti agency apag-applyak para abroad. Ay, kastaya. Akat nagpakadakan ka ni tatang mo. Wen nanang. Amunan ti may papan iti dayta. Ala. Agan-anad ka nga ron iti panagbiyahe, anak ko. Wen nanang. Ay, nasaya at mo't ano maka-abroad ka. Tapno maliklikam nagiti barkadam ditoy. Ipamaysam kit di tagtrabaho. Agurnong ka para iti masakbayam. Tangay di mo mat kaya tag-eskwela. Agtrabaho ka nga ruden Wen nanang. May mga dito pagdaidan ta. Ta saan data makita dananang kentatang mo dito Awan makibiyang kadata dito Wen Ronnie. Nga maikawa ak. Saan ko nakadwa dagiti dadakkel ko. Mairwam kan to. Wen metkit di Ita, nawayatan. Kabukbukudan tanti oras kan panawin ta. Sanda ka nababantayan dagiti dadakkel mo. Kasanon no maibus ti kwartata. Anya nga iti gastosan ta. Ti pagbayad ta iti abang ta. Di, agsapol kan to iti trabaho. Ha? Kat, si Kangay. Saan ka sumapol iti trabaho? Agsapolak to. Ngam saan pa ilang nga ita. Tani, awan pa'y mood kong agtrabaho. Sika pa ilati makamong agdiskarte para iti gastusin ta. Wine! Ronnie. Ay, umay ka man kidi. Uy, no, nagpintas ka talaga. Ay, ayatan ka. Ay ayatan ka mat, Ronnie. Apay nga itakala nagawid, Arlen. Ado ti inaramid ko iti Manila, nanang. Ado ti as-asikasot para iti panagap-apply ko. Kat, apay nga ron nga ima-ima ka nagawid nga. Ayan dagiti kawis mo. Imbatik pa'y laang iti Manila taag subli akmat la numalam. Anya? Adda inabangak apagiganak ijay. Naibusan ti kwartak. Iso nga umayak dumawat. Kasaritam ni tatang mo. Taiso di pangipaw-pawitan ni uncle mo iti kwarta. Manon abulan nga gap-apply ka. Di ka pa nalpas. Tatang, narigat ti proseso ti papeles ko. Ado tinasken nga asikaswag. Anya? Ay. Agasang mati kwarta daw dawatem iti binulan. Sana bali taado mo ti kwarta ni uncle. Dakkel sa ti sweldo na ijay abroad. Way, nga daw ti paggasgastusan na ita. Tagpapaaramid iti balay na. Ay na, manumit la ti daw dawatek a kwarta ngay. Wala ngam kababain. Iso at tarim na ti ag-apply. Tapno makabayad kan tukon Uncle Mau. Ang singsingiran Saan? Masapul mo nga mo matalyawan ti utang mo anay bag anakem anak kaw. Ay, kababain. Wento ka di, tatang. Yan to, iti kwartam. Agyaman tatang. Sige, tagbiyahe akmat laang agpa Manila. Nasayat mo tada na diskitar mo kwarta, babe. Ronnie, sakmat lang ka na yun ng tagdis-diskitar iti kwarta. Tumulong ka kumamit nga agdiskitar Apay, naumakan? Ha? Ibagam no naumakan ta pumanaw akon. Agawid ako ni lugar mi. Saan kumamit akas na Kanayon naklabot-bot ngan. Kanayon mo nga ibaga dayta sina-sina. Saan mat adayta ti solusyon iti parikot ta? Day talati mo ka solusyon. Kunjak kaya ti madikdiktaran. Pampanunutek lang amin. Kasanon no awanan ti maitid ni uncle ko ang kwarta. Ken no maamuan da ti panagululbud ko kadagiti dadakkel ko. Kit no si diren nak. Ulitik man na. Nasaysaya at asinaan na latan. Ngam tikas ta si diren nak. Mawatam. Ronnie. Ha? Nana Mila? Kunak to pa ikat asikaday ta Arlen. Nabayagan alaslasinan ka. Takanayon ka makita di ta paraangan to'y pagababangan niyo. Addaak di ta bangir abalay.
Apay nga da kayo di tanana. Dita ti pagtrab-trabahwak kas babaunan. Nabayagak ditan. Ngam agawid akon nubigat, ta nagpakada akon iti amo. Ha? Iso nga imayak, takayat ko apon ken no talaga si kadayta. Ket si ka talaga. Arlene! Babe! Asino day tayo? Apaya di mo pastragan? Ha? No kasta, nakiasawa kan. Kanapay nga da kayo dito'y ngay. Taga dito'y ti asawam? Kwa, gayam ko ni Ronnie, nana. Gayam mo ko nam. Ngam babe mo ti awag na ken ka. Nana, pangaasi yung di ko maibagbaga kadananang kantatang ko ti kaadak dito Kandi yung ibagbaga nga dakadwak alalaki dito Ha? Binilin nak ni Arlene, adyak ibagbaga kada kayo tinakita. Ngam makonsensya akmot kaka. Iso nga imbaga kun Nagluhon tayo dyan, babae. Naman ni man laangan ti umadanin na pa nag-abroad na. Hanggang sa bali gayam ti aramidin nan. Sige kaka, mapanakaw. Agyaman na ka. Hello, tatang. Hello! Sa dino ti ayan mau? Agawid kan. Magibabayin ka. Ha? Puno ayaga da kaliblibin mo dita. Kwa, tatang. Anya. No kasta. Sana po daw nga agap-apply ka para abroad. Saan, tatang? Sorry. Agawid kan! Anjalangan ti sawon di ulitag mo di abroad. Ay agawid kan! Tatang. Masikugak, Ronnie. Pangaasim. Sumapol ka kuman iti trabaho. Tamabain akon kadag iti dadakil ko. Sige. Agaplayak nga abroad. Anya, panawan na kami iti agbalin nga anak na. Kapilitan na kasta tapno makaurnong ta dagos. Sige nga rod. Rugya akong ti agipag na iti papeles ko. Dandani ka nagpasngay. Ngamawan pailat damag mo itinubyaw. Tatang, Di tayo amaw no nakaabrodan no saan. Takasla mo nagpukaw nga asukan. nakasarita kon iti cellphone, tatang. Sininaan na kon. Tadda ka nun sa bali nga ikalay sana. Anya? Ala, nudinan kaya tagpakita baybay amon. Anya nga rod, talaga kasta. Sinirak mo dayta. Isong aklunam tigasat mo. Di kagsangit. Kalpasan tinaramid mo. Ti panang lukom kada kami. Agin sa sangit ka. Awanan! Amangan no sa balay tinagabrodan na. Bye-bye amon. Total, responsable mitlaang. Sa dot nga trabaho. Ano sa mati kasta nagtupalam. Tay sumati pinilay. Iso adi kag sangit-sangit Arlene. Sangwam tinagbanagam. Pakawanandag ko matatang. Nanang. Wan, awatag tigas tagasan ko. Tabasol ko matlang ti amin. Pakawanandag ko man. Biyag. Di tao. Kasano akon, Ben? Masikug akon. Saan ka abay-bayan ka? Takdiran ta ti panagsikog mo na ni. Tiyak kumapay kaya ti agsikog. Taubingak pa iti taon ko 19. Sana mali, tadi ka baybayan. Da kayo itagbalin nga anak ta. Agawid ta nga rodan iti lugar mi. Kuyugan nakngagpudno kadag iti dadakkel ko. Sige, Grace. Lagubing kamit tayo anagsikaw anak kao. Kunam amapan ka agtrabaho iti syudad tapno agurnong ka iti pagadal mo iti kolehiyo. Ngam nagpasikog kamit tayo. Pakawanandak, tata. Saan ko abay-bayan ti anak kiyo, tata? Sige. Anya ngay nga rod kat abdalitan. Nalpasan ti amin.
Okay, kasano nga raw? Anyat plano baraw. Ikasarmaw ti anak ka. Kuha tata. Awan pa yung urnong ko. Anya? Nakurapay kami lang amin, tata. Ay na. Agpapada tayo nga ron, ano kasta? Ay kahit, anya nga agurnong kayo pa nga ron, iti pagkasaryaw. No, adapan nakabalin na, tata. Wala na. Kapilitan ay nakasta. No, ada ko mabalin me, di ure na kami taggastaws para iti panagkasaryaw. Ang awanan kami met nga raw. Anyat trabaho maya baraw. Driver ti truck ti boss ko, tata. Kastaya. Ala, maudin to nga rodan ti kasar. Agurnong kayo pa. Di kan agsublay jay syudad, honey. Anya? Kasanon ti trabaho ka jay? Bye-bye, amon. Nagbasti tumatla ti sweldom. Kanayon pa yung madelay saan ka di? Sa bagay magkinti, Dito ikan. Diyak kaya tapanawan, nak. Tulungam langan da tatang kananang kong agtalon. Sige. Tauray siya ka. Diyak mo't kahit apanawan ka, Grace. Kailiw ka lakit di. Numaya dayo akken ka. Bay, gusto pa na ka. Gawin kang tanay. Panggaldaway. Tinta pa yung mangan paraw. Sige, tatang. Oray umuna kayong taso marunuak. Anya, ang aldaway paraw. Mabisinan ka Lepasik la to'y parparas-pasak, tatang. Mabait la day to yan. Sige nga raw, baka muka. Umuna nga raw dahin. Di kag baybayag wain. Uwan, tatang. Lakay, madlaw ananakam ni Ben amanugang taan niya. Wain bakay. Nadlaw kumutday ta. Ang sapay la kumaat, agtultuloy akas ta. Sapay la kumaat, saan lang nga itaray ta. Madlaw mo't anasing puhet, lakay. Sa bagay, adamot edad nan. Nanakaman ni Ben. 30 na nga minay. Nagad tayo ti baet ti tawon da iti anak ta. 19 laeng ti anak ta. Idinto ta 30 ti manugang ta. Naimbaglaangin ata nanakam tinakarelasyonan ti anak ta bakay. Kasanaon upada na nga ubing-ubing ti panunot na tinakirelasyonan na. Kasano lang nga tantibiyag na. Un anya. Kun madlaw akas laan deren je anak ta je manugang ta. Un nga raw. Nabambanog nga gapoy ti talaw nga baon-baonen na pailaang no sumangpet di ti balay. Un, nadlaw ko nga rod nga adda turturay ti anak ta, lakay. Bagbagam taw. Sana nasaya at tikas niya nga aramiden na. Ay, nagsakit ti sakak lakay. Ilutam man. Uwan, mabit lang. Tagpilisak bihit, ha? Kapit-pita kami tibado ka naggapoy di talon. Darasam nagsakit una yung ti sakak. Uwan, mabit lang ka di. Agpilisak labi. Anya kamatan. Nagbayag kamat. Nagsakit una yung ti sakak. Uwan, umayan. Atay ta. Nakapilisak kon. Nan, tayo luto kong tisakan. Ano ko? Apay nga kuktra ka nga, Kasano? Kat nagbuntog kamat ngamin nga gunggunay. Grace. Makapasuron ka nga asawa. Nakaginginad ka. Pasensya ka na. Sorry. Mala, iluto kong tisaka mo, Sige, darasam kat ni. Nagsakit una yan. Ay, nagrigat kat ngaminan ay ati agsikog. Nagado tinasakit iti bagbagik. Sikala ko mga minan ti agsikog. Ay na, pasensya amla kuman ti anak mi barok, Nagubsang agsasao. Madlaw nga awan respeto na kan ka nga asawa na. Mawatak na lang. Pasit siguro ti panaginaw na day, chay. Ay na, di murwaman barok. Ungtamot nga minsag paminsan, Tapno saan na ka nga anderen launay barok. Awan problema na lang. Ay, etek ni Grace.
Nga uraan niya pa'y tararamidan na kanya. Ay na, siyak pa'y kat ti mababainan, Barok. Ay na, awan ang yaman na nanang. Maawatak ti asawak. Bakay, agreeing ka ba? Mabisin ni baby. Pasuswambit. Makaturturog ako na yan. Pasuswambit ni baby, tamabisin. Awanan gatas asusun na kanyak. Inibusnan. Nagrawit mat. Awanan ti padedekkan kwa na. Anya? Ingka itimplanan iti gatas na. Uray tadamat ti gatas na dita. Sige nga ron, mabitlag. Darasam kat ni marangrangak. Makaturturog ako na yan. Agsubliak iti syudad tayo nakagtrabaho. Anya? Agsubliak nga waitress iti restaurant. Saanin bakit? Siyak latang tagsapul iti trabaho. Siyak tagtrabaho para kada kayo iti anak ta. Syakon. Sikat yagaw awir. Tanalalain kang agaywan iti ubing. May mayat ti agtrabaho ngam agaywan iti ubing. Jak makaanos. Anya? Di naklapdan. Palubusan nak tapno awan apa. No lapdan nak, nasaysayat lang agsinatan. Anya? Nay, agsingsingpot ka iti syudad, Grace, ha? Laglagi pa nga daanak mo panawam diti probinsya. Wen ka di, unay kayon aya. Imbaga ni Ben nga isulangan tagsubling agtrabaho iti syudad. Ngam di mo mo't kayat. Si kamot agpilit nga agsubli iti syudad. Jak kayat ti agyan dito'y probinsya. Makaboring tatang. Mas kay kayat ko ijay syudad. Marilax ti panunot ko ijay. Apay, di ka mailiw iti anak mo, apanawam. Mailiwak ngam agawid ak tumatla ang tatang. Talaga natangkin ti ulom. Sige, makamukang raw. Ha? Ni, sigawad ka Mela. Nagawid-kawid gayam. Ni Grace, saan mo ang nakadwa? Ay na, Manong. Day tangarod ti umay ko ibagakin ka. Ha? Apay? Ay na, nagrigat ti agsao. Ay na, addan sa bali akadin na na iji syudad. Anya? Sino? Katrabahuan na, agkabkabalaydan. Anya? Ang biyaya nga agpasyudad tatang. Nakamain, kanina nang yaw tagpasyudad barok. Ang batikan dito balay, tapno maliklikan tiriribok. Tatang, Wan, Barok. Aw-awiram laangan ni baby. Tada kami kinitatang nyo ti agpasyudad. Yawid men ti anak me. Agawid tayaw, Grace. Agur-uray lagi ti agamam iti balay. Manjak tatang. Grace, apayakasta ka. Si aasawa ka. Ngam nakirelasyon ka payla iti sabali. Nilari ti ay ayatak. Nilari ti may bagay kanyak. Taub-ubing ngam ni Ben. Lakayan ni Ben na may kumpara kanyak. Lare Barok, amom ka de nga da asawa kan anak to'y anak may. Uwan tata, amok, apay nga rod nga ilare mo pala ay. Aging inayat kami iti anak yo, tata. Sana mambalin na ito nga rarambidin yaw. Anak ko, maasi ka kumamad ka na iti agamam. Maasi kayo kumamat iti inawag. Nanang, tatang. Ha, Anya, aginaw ka kunam. Wan tatang. ay na anak ko aya. Unayan, Anya day tuyon nga inararamid mo. Uray tasaan kami mata nagkasar ka ni Ben? uwan angam kasanon ni Ben kan ti anak yaw. Di ka lang naasyanan iti anak mo, Grace. Di ka lang nagpampanunot mo taon. Basta, nilari ti ay ayatak. Kat nakasagana amang ikalay sa kanya. kaya't ko makasarita ni Grace tatang. Nanang. Saanan Barok, tamangan no may lawan kang agaramid iti sana nasayat. Wan, Barok, kan may saan akayat ni Grace ti makisarita kan ka? Nanang. Pasensyakan Barok. Talaga asaan mi ama ang loko iti anak may.
Ngam agpakpakaasi Barok. Di mo ko maipanaw ti apo ko me. Hindi ka mananagan na ng tatang. Saan ko nga ipanaw ni baby? Kandak pumanaw nito eh. Taurayak nga gawin ni Grace. Ha? Ando nag-start nga tricycle iti batok. Ala, umay ka, Larry, honey. Ha? Wala ni. Oh. Aginayat ka kat ni. Tagkalan ti tiyan mo. Tang Grace, tidimtang. Talaga gayang amasikugan. Kas lang matutulog ti puso. Pumalawak nito yan. Kaya ang masang patandak dito eh. Subyak to lang ang nagitikawas ko. Magnakaw ni Tiridaw ti kusina. Nasayat magtapimanaw ang dadya alalaki dito'y balay nanang. Kasano adi pumanaw. Kat insangpot mumatan ti lalakim dito'y balay. Saan ko alalaki ni Larry, nanang? Ta saan kami nagkasar ka ni Ben? Kat kasano nga rod. Ikasar na ka ti kabarbaro nga asawam. Wen, nanang. Saan pa nga ita? Tadandanin ti panaganak ko. Agkasar kami to, inton makapagpas ngay, ken makatanggada. Anya nga rod ti planom ita anak ko. Agnaad kan dito'y lugar tayaw. Agsubliak iya syudad. Dahil nakagsapul iti napinto sa panggatak na. At dati ka dalak high school amang tulong kanyak. Kay, ada kang kaday ta anak ko. Basta agan anad ka akanayon, wan. Kay, kasanon ti anak mo. Mang tadak to iti suportana. Apa man na makatrabaho ak nanak. Larry, uba man ni baby, tadigusik ni Balong. Disturbo na tang anak mo. Di mo pala ngamin ito ditipod ng ama na. Ha? Imbes ati anak talang ti asikasuam. May ramraman na itang ubing. Anak kulat ta ni Balong, Larry. Wen ngam saan ko nga anak. Saan anak taod kanyak layta. Ti kayat ko. Tilang anak ta ti asikasuan ta. Talaga ka di adi mo may patag ni Balong? Jak pagan ano. Ito't mukit din iti ama na. Disturbo lang layta. Di mo yadayo ti apo kumikada kami anak ko. Da kami ti mga awirkin ni Balong. Ti anak mi ka ni Larry, ti awawiran nyo, nanang. Tagtrabaho kami iti asawak. Anya, pagtrabahoan nyo. Agsubli kami ijay syudad, nanang. Isu nga awawiran nyo ti anak mi ka ni Larry. Inawaga ko ni Ben. Katimbagak nga alaan na ni Balong nga anak mi. Katimanugot adagos. Anya, May mayat matlaang. No ti anak mi ka ni Larry ti bantayan nyo. Tapno maasikaso yung anaimbag, nanang. Takayo pa lang ti mga iwan iti anak ko nanang. Tapno makatrabaho ka na imbag. Wan anak ko, di ka madanagan. Tajak baybay anti apo ko. Agyaman ak na lang. Agsubliak nga rod manan ni Jesyudad. Tayo nakmanan agtrabaho. Oh, Ben, naulimak ka manan. Anya ti pampanunutam? Ako. Pampanunutot ti anak ko, ma'am. Kailiw mo ti anak mo? Awan nga rod, ma'am. Hingam nagadayo ti lugar me. No kayat mo, kuyugan ka. Usaran ta ti lugan, tasarungkaran ta ti anak mo. Ha? Ala? Nakababain, ma'am? Ay na, apay ko maamabain ka. Napatid kan iti pamilya mi, Ben. Saan kan asabsabali kada kami? Tanabayag kan nga agpapaay kas family driver mi. Imbag ta nagawit ka, tatang. Closing program minton bigat. Sikat ti mga isabit iti medal ko. Ha? Nakasta? Ada medal mo, anak ko? Wan, tatang. Kitnusyak ti top 1 iti klase me. Anya? Wow! Congratulations, anak ko. Congratulations, Balong. Kapoy ti dayta. At ti regalo kan ka. Ah, thank you, nana. Ma'am, kasano nga eh. Inton bigat pa ilang ti closing program tayo, anak ko. Agawid tayo ka din? Saan pa eh? Atendaran ta pa iti program, Ben. Ben, iho. Apay no agasawa kayon itanak ko. Ha?
Ala, nakababayin, sir. Sa anak ang maikarikin ni Ma'am Amy. Sa anak ang maikari ti pamilyayo. Nakurapayak lang, sir. Taploy bagakan ka, Ben. Nakurapayak mo't anay ka mang itasawa. Di mo tibak lang ini. Ngam, nagtinulong kami anang imanihar iti negosyo. Anapalawan dagiti tatakal na. Saan kami anapili tagbalin amanugang. Oray nakurapa basta na simpet. Awan problema. Nukasta, adan nagbalin anobyom, Ma'am Amy? Wan, Ben. Nagdan na kami pa iti sumagmamano abulan. Ngam idi natulagan ti kasarmi. Pinikot ti babaeng agkursanada kan ko na. Kat napandan ijay abroad. Anya? Manipod idin. Jakon na kinobyo. Tamabutang akon ang masakitan. Ay, magpatatagaya man ay sukat, ma'am. Ngam linipat kun na jay. Naklon kun tigasat ko. Oray siya. Inaklon ko matang tigasat ko kan ayat, Ben. Ma'am Amy, adla ko maipod na. Ngam, mabayinak ta. Sana ka may kari. Anya day na. Nakababayin, ma'am. Ibagam kit din. Kasla amok day ta na. Di ka di ibagbagan ni Papa? Nga agbagay ta ka no adwan? Well, ma'am, Amy. Si Kaman, anyat makunam, Ben. Kinapudno na. Nabayagan nga gayatak ken ka, Amy. Ison lang ta mabainak ngagpudno. Awan ti rumbang apagbainam. Ngamin, agpada ta iti marikrik na. Ha? Oh, I love you, Amy. I love you too, Ben. Tatang, addan asawam. Wan anak ko. Kat manipod ita. Awagamon itinalang ni nanam nga Amy. Wan? Maikari akmet lakad di amay kadwa nga inam, balong. Uwan nanang. Ngamin, agpada kayo ana singpet kini tatang ko. Agyaman na. Agsagana ka nga rod. Taagawid tayon iji syudad. Taagnaid ka matan iji balay mi. Agdedin na tayon kadatatang mo, balong. Hoy, Larry! Aldawan! Anya ka matan? Nangaton dyan init ngam di ka paila bumangon mat dita? Anya kamot, disturbo kay ti pan maturog. Talon dagiti anak ta, ngam kasta kalat ta. Nagsadot ka. Maturog mangan latam mong nga ramidan. Makarirang ka. Paano nga agbalbaliw ka, Larry? Marigrigatan akon. Numarigatan kan. Palubusan na kung nga agawid iti lugar mi. Idi pa lang ibagbagak nga agsinatangam di nakpalubusan. Anya nga, di nanayunan man ang ti anak ta. Agbalbaliw ka kumamatan, Larry. Pangaasim. Ano sam ti asawam? Tay sumat ti pinilim apak ti asawaan. Tatang, Nagtangken tumat ngamin ti ulom iti. Anya nga ita? huwan nga ron. Dapdapag ti babawik. Ngam naladawan ti amin, tatang. Dakailan ti sikog mo, Amy. Wan nga rod. Addan ton ading ni balong. Wan nga ron. Katagyaman na ka. Gapo iti panang ipatag mo kin ni balong nga anak ko. No asino dagiti napatagkan ka, napatagmatan ka niya. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kan ka, Ben. Agyaman na ka, Amy. Ay-ayatan kamat unay-unay. Biyag ti tao. Nestor, anak ko, papanam. Agsara kami tinobyak nanang. Anya, ay ka ipasyar mo diti balay
tapno makita kan maamamok mat. Sige, nanang. Awis at kung agpasyar dito'y balay. Agyaman ak ti pinatgam ti awis ko, Jonalyn. Mabalin ka di matapaayan ka, kat ay-ayatan ka. Uray ka sa no ti kinabisik. May iremedyo klat ti makisinarakan ka, Nestor. Agyaman ak, Jonalyn. Kalpasan ti pananganta di ti restaurant. Sa dino pa ngay ti papananta. Ipasyar ka di balay. Yam amo ka kadagi ti dadakkel ko. Talaga, honey? Wen, kasta ti kinapudnokin ka. Tikayat ko. Mamamuda kan ti pamilyak. Yam amo ka pa kadagi ti gagayam kan katrabahwak. Agyaman na. Talaga nga iparparik nam ti kinapudnom kanya, honey. Amo matno kasano ti kinapatag mo iti biyag ko. Wen, amok dayta. Iso nga agyaman na, honey. Nanang, kaduak tinobyak. Ni Jonalyn. Honey, ni nanang ko. Naimbag nga orasyo, nana. Kastamot kan kabalasang ko. Mala, sumrak kayo. Ala, agtugaw ka, balasang ko. Ay na, saan lagayam nga iti ladawan a napintas ka? Nakarkaro pa'y gayam iti personal. Ha? Agyaman nak, nana. Ay, kanayon na kangamin nga istoryaan ti anak ko kada kami. Kanayon na nga ipakita ti ladawan mo kada kami. Kasta ka di, nana. Wen. Sige, panawan kayo biig. Taynak ituloy ti agluto. Tamangan tayton inton madamdama. Pasensyam ti balay mi honey. Saan kami nga minabaknang? Ay na, saan aday ta tinapatag kanya? Si kakit di mo. Di ka babain ha. Ket, sapay lang ko ma. Tay bilang mumutang kaspod no adadakkel mo dananang. Kantatang ko. Isi kagayam ti kanayon nga istorya ti anak mi kada ka may balasang ka. Imbag man ta nakapasyar ka dito inanumu a lugar may balasang ka. Pasensya mo to'y balay min Awan problema iti dayta, tata. Lakay, umay kayon. Tanakaluto akon. Mangan tayon. Ay, agay ayaban ni Nana Makandra. Intay manganan. Umay kan balasang ka. Sige lang, tata. Madamdama akton. Anya, ay umay kaki din. Aggigiddan tayon amangan balasang ka. Maudi akton, tata. Uray umuna kayon amangan. Wan na saan, yalaan naklaangan ti anak yu iti kanak dito'y papag. Tanadaga ang ijay unag. Ay sige nga raw. Sikati makaamaw balasang ka. Anak ka. Payakas na Genubiam. Kasla na singput mat. Payakas la di na kaya ti makisango kada tayo amangan. Nadagaan ka nung amin iti unang tatang. Saan arason dayta? Uray kasano ti kinapulot ti panawan. No talaga nga da respeto na kada tayaw. Makisango kumaa. Ken, apay akas la mapilpilitan a makisarsarita kada kami, anak ko. No saan mi apagtagaryan? Saan matan nga agsasao? Kinatao na siguro ti kas dyan, nanang. Naulimat. Sa bagay, adamot kit di kakasta at tao. Saan mo't kit di nga agpapada ti ugali ti tao, Ay, anak. Ay, kita'y di kag dardaras udaws. Paliiwa man na yung pagtiugali tinubyam. Saan ko apadpadaksin tinubyam? No siya kamay sa. Amok ti agbasa ititigtignay ti may sa atao. Ay, uray siya, anak ko. Agpada kami iti amam iti kapaliiwan. Isu nga agpaliiw kapay nga umuna sa kanto ag desisyon ang mga sawa. Adak manan, honey. Nasaya atay may kahani. Aday bagakan ka. Anya day ta? Sumra ka pa'y Anya ti ko na mga ibagam.
Pasensya kan no siya kon ti mangisingasing iti daytoy. Apay nagkasartan, tapno yawid na kun. Ako di ta pa'y makapagkasar ngamin awan pa'y ornong ko. At dapay ngawin pa'y bayadak nga utang mi kadag iti dadakkel ko. Diag din natalatan. Yawid na kun iti balayo. Tapumanaw akong dito'y boarding house ko. Ha? Awan nga tati maibagadag iti dadakkel mo? Nuag din natan adita pa'y nagkasar? Awan pa kibiyangan da kanya. Biyag ko daytoy. Ha? Kun may saan damot amaamuan. Taadayo ti lugar mi ditoy. Maano sa mga rodiag na iti balay mi? Basit lang ti balay mi. Kan sana napintas. Sana problema dayta, honey. Sige, yawid kay di balay mi, honey. Nestor, anak, di kay pa'y mat nagkasar ka ni Jonalyn. Ngam apay ngay nga agden na kayon. Sumarunon ton ati kasar, apa man na makaurnong ak nanang. Kait, kayat nangarot ti agnaud dito'y balay. Wala nanang. Sana balay, tamin nalamot nga agawid ak, manipod trabaho. Ay, no mabalain. Jack ko makayat nga agden na kayon. Tadi kay pa'y nagkasar. Nasaysaya at matla ko no agkasar kayo pa'y nga umuna. Sa kayon to agden na. Pasensya kayo na nanang. No Jack, mapatganday takid daw yo. Awan pa'y ngamin urnong ko. Sana balay, tayo ton makaurnong ak. Agkasar kami ton. Anyat lot-lotwin nyo, nanang. Dinengdeng balasang ko. Nateng manin. Makauma. Ha? Adamat prito alamas no kayat mo. Karni kumaa. Ay, pasensya kan balasang ko. Tawan karne, anagatang ko. Sige nga rod tagrubatang. Papanamngay. Inak mangan ijay ili. Karni ti kayat ko asidaan. Saan anateng kas kadalamas. Makauma. Ha? Honey, pasensya amla ko man ti masida dito'y balay, wen? Ha? Apay, nagpulong ni nanang mo kan ka? Ha? Jaklaim pagarup apulongera gayam tinam. Mamas boy ka gayam. Tapat tiyem amin nga ipulong tinam kan ka. Pangasim tadi kag sawi ti kasta. Jack kayat nga adda diyo pag kinawatan kadag iti dadakkel ko, honey. Siguro, nukas jay amapan ijay istoryaan naktiin naman niya. Sana kasta ni nanang. Anya saan? Di mo isakit jay inam. Agparparik na kanyak. Itis-tismis na. Ibagbaga na siguro kadagiti tattao asadutak. Aday talamat maturog tar aramidak. Sana po no ta. Nalaingkit di asumao ti inam. Ket di namat nga rod makita ti bagina. Saan nagdigdigos abakat nakangangdod. Ne, saan kumamot kasta ti panagsasaw mi ti inak No kasta kamatlaang. Nasaysaya at la pumanawakon. Mamas boy kagayam. Anya ka kadi. Saan ka diya kasta? Ay, ayatin ka. Di na ko mapanawan. Basta agawidak ijay lugar mi. Sumurot ang rod. Makamu ka. Sumurot ka no kayat mo. Basta pumanawakon dito'y balayo. Panagkunak, nasaysaya at no saan kayo pa'y ngagkasar itinobyam, anak ko. Sinaam sa laengan. Sana nang. Ay, ayatak tinobyak. Nga uray bastusen na kamin, adadakkel mo. Agbaliw to siguro ni Jonalyn. Ay, jakla amon. Agasem dayta. No di na magustuhan ti sidaan. Agdabog-dabog. Kat saan lang aruden nga agtrab-trabaho dito'y balay. Ultimo aginaw, di na pa'y maaramed. Pasensya kayo na nanang. Ay, Jack, amo ti sawag. No nakasarsara kami ti dayja babae Nagalas mo't gayam ti ugali na. Sige tagrubot kami nanang. Ay, talaga ka di asumurot ka, ijay lugar da? Uwan nanang. Tapno amok madagiti dadakkel na. Agsubli kami, kalpasan tayo sumagmamanungal daw. Sabali man alalaki tinsangpot mo si ka Jonalyn. Ay na, agsao kayo manen ako na. Kasangsang pati tao.
Kasta ti bagbagayo. Ala, sumra ka na ni. Naimbag nga orasyon, nana. Agmano at. Ala, sobra kayon. Tanay, jakpay nadigos dagiti anak mo. Ala, mabitla ang tadigos sa kida, tanay. Agat lingat da. Asikasumpay lang ti nga ilim, tabisya. Jonalyn, ada anak mo? Wan, talo dagiti anak ko. Ngam irresponsable ti amada. Nabayagan apim manaw, tadda sa bali a pamilyana. Anya? Apay, naupay kan kanya, gapoy tinaamuan. Kwa, mas dawak lang amin. Tapay adi mo yung bagbaga kanyak ti may papaniti dayta. Tikadat anak mo. Gat, naupay kan kanya. Awanin ti panagayat mo kanya. Inayat kay tinapod na, Jonalyn. Uray niya pa tinaglablabasam. Kan uray nagilimod ka kanyak. Ay ayatan ka lata. Awan tinagbaliw. Nasayaat mo't no kasta. Kasta ha, ilaban na. Kasta ti kayat ko iti may saan lalaki. Ayatan na ti partner na. Nga uray anya ti kinatao na. Pasensya kan iti jar ko itay barok, Ngam basurunak ngamin iti anak ko. Tabaybay anan dagiti anak na. Kan pasensya kan, tati amok, barumbado ka akas ka dagiti lalaki, ngayon sang-sangput na dito'y balay. Ti amok kat pagayayam amlaeng ti anak ko. Inayat ko iti husto ti anak yun, nana. Ay kat pagyamanak abarok, no damang seryoso kun kwa na. Bareng agtalnan. Anusam ti ugali ti anak ko, barok. At dasadsadot na, kun suplada no daduma. Mawatak, nanang. Inayat ko amin nga ugali ti anak yun. Nasayaat man, wano saan. Hello, nanang. Nestor, anak ko, kaano nga agawid kayo? Masakit matan ni tatang yaw. Anya? Ay agawid ka kuma, tainta ipa-check up. Nagngato nga mintigurigor na. Sige nga ron, nanang. Tagawid kami, itamat lang. Agawid tayo di lugar mi, Jonalyn. No kayat mo, ikuyog tanda kita Awan mo. ti agawid. Anya? Ngam kasanon ti trabaho. Kan imawag ni nanang, tamasakit ka nun ni tatang. Sumapol kan iti pagtrabahoam dito lugar mi. Basta di kan pumanaw dito'y. Anya? Sayang ti trabaho ko di lugar mi. Apay, kailiw mo jay lawat nga inam. Ala, agawid ka nga rodan. Takderam ti kinamamas boy mo. Anya ka kadi? Agawid kan no agawid ka. Ha, sinaan ka matan no ipilit mo ti kayat mo. Anya? Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Ngam no day tati agbalin alapet. Tapno jak makita dagiti dadakkel ko. Lading itak. Ngam nasaysayat lang ay sakripisyo kung ti panagayat ko kan ka. Oh, makitam, diri mo ti kinapudno. Asaan nak nga ayatan? Ulitak. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Tasaan la asi kati inayat ko. Uray dagiti anak mo. Ngam jak mo't kayat amaya dayo dagiti dadakkel ko kanyak. Isola ding itak. Sakit man. Ngam pilitak nga klulan ti amin. Ay ayatan ka. Ngam di nak ay ayatan. Ngamin, di nak maawatan. Anya. Sinayang mo jay nobyo manak ko. Man-manu tikas kan kwa na. Nakasingsingput abaro. Pagan ano kumati mamas boy ngay? Imawag la jay inana? Natarantamot din anagawin? Ha? Pagan ano kumatikas kan kwa na? Di kan makasapol itikas kan kwa na kasingput anak ko. Di kay kadi madanagan, ta makasapulak to iti agbalin nga ama dagiti anak ko. Ket baybayan nyo, tatay bak nang tipilyak, tapno adamang suporta kadagiti apo ko yo. Ay na, anak ko. Pakaragsakan mi kan ni tatang mo ti panangisina mon iti day di babae. Agasem day ta. Inlimod na pa'y gayam ti kaadat anak na. Sana problema ti kadat anak na, nanang. Tamaawat ko dagiti anak na. Ngam ti jak maawat. Kati pa nagsasauna iti madi kontra kada kayo. Di kay kabuelan nga isukat ka ni tatang iti ure asino, nanang. Anak ko. Ipatpatag kayo dadakkel ko.
isuada kayo ti pilyag. Ay, agyaman anak ko. Ay, nakasingsingpet ka nga anak. Husto lang ti pangedeng mo. Ay, managim bubukod jay nagbalin anubyam. Ngamen, tila bagbagi na ti pampanunutin na. Tati agayan ayat, give and take dayta. Aginawat da, agtinulong, kan agsinuportada iti amin a plano da. Agamday, sabali ti prinsipyo jay ex mo. Nasingpet ka, anak ko. Isu asaan a maibagay ken ka dayjay a babae. Marmarga ay gaya man to'y balayo, sweetheart. Wan nga rod, sweetheart. Awan mat ngamin pagpatarimaan mi. Awan kwarta mi. Iti kagdanag. Tag naid kanton iti napintas sa balay ko iti kabitan na panawan. Ha? Ikasar na kon? Wala! Iso ayawid kayo di balay ko. Ngam, sigalati umay siya, ha? Ibatim, dagiti anak mo dito'y balayo. Auntie, kumusta gayam ni Insan Jonalyn? Saan samot na nagaw-awid dito balayo? Manipod na kya asawa. Ay, wan nga rood. Di mo't makalagipon nga agawid. Apay, di na nga takailiw dagiti anak na? Ay, tsaka mo Awan mat ngamin pang kontak ko kenkwan tawan cellphone kaw. Awan pa'y maigatangan iti kasapulan dagiti anak na. Ay na, kaasi kayo mat auntie. Kan dagiti apo ko yo. Adoy, auntie. Alaan nyo daytoy, taigatang nyo iti kasapulan, dagiti apo ko yo. Ay naagyaman akan. Idaw-dawat ko asapay ko tamakalagip tumat laeng ti anak ko. Kat umay nasarungkaran dagiti anak na. Agyaman tanagawid ka, Junalyn. Ngam, apay akas tatirupam. Nagaduti ka muul mo. Kan nagkutong kauna yan. Malaala, sumrag ka anak ko. Kinabil nakmanin ti asawak, nanang. Anya, kanayon nakakabilan ti asawak. Kan tinagabo nak iti husto iti balay na. Sa dista da tao, nanang. Anya, agbabawi ang anak kay asawa kan ko, nanang. Diyakon kaya ti agsubli ijay. Sina akong dayjay a lalaki. Hello, Nestor. Kumusta kan? Kastoy, nasayat man. Madamati sa gana dito'y balay para itong bigat. Sika ngay, kumusta ka matan? Nakalagip ka man ngay mawag. Kumusta? Kastoy. Apay, anya ti okasyon di tabalay yun, Nestor. Kasara kong Junalyn. Maawis kayo Umay kayo iti asawam. No kasta, mga sawa kan? Wen, Junalyn. Ay kwa, lobat gaya man. Ag-charge sakbiit. Sige, Nestor. Bye. Mga sawa gaya man. Ay na, maragsakan kami iti amam para ken ka, anak ko. Kamaudyanan na, nakasara kamatlaangan iti babae at talaga aparakan ka. Kat nakasingsingpet pa'y, maibagay launay kan ka, anak ko. Agyaman anak nanang. Tiyamok nga rod kat jakon agayat pa'y. Angam kilahat mo't adimtang tinubyak iti biyag ko. Kat ita, ikasar kong tiagbalin amanugang niyo, nanang. Agabrod ka ko naman ako. Wananang, katkas iti sigod. Da kayo pala ti pangital ka kadagiti anak ko. Ala ikararag ta asa anak nga agsaksakit. Tapno maasikasok pa'y dagiti anak mo. Agyaman ako na iti kinasingpet yung ina, nana.
pawanindak ko ma. No nagbalinak asukir kada kayo. Ikarit nga ramitak ti amin nakabailak. Tapno masulnitak ti ado ang nagkurangak kada kayo. Tulungan kayo ito, nanang. Ala, di na kun panunutan anak ko. Dagitikit di anak mo ti panunutam. Agsingsingpot ka iti yadayom para kadagiti anak mo. Wen, nanang. Katagyaman ako na iti Diyos. Tainik kan nakpay iti gundaway ko ngagbalbaliw.